At a press conference on the 21st of June 2024, members of the Dorbar Shnong Maurangkaneng, led by Sardar Peter Jelawai, voiced their opposition to the proposed checkpoint on the national highway in Maurangkaneng village. This proposal had previously received support from local MLA Hivingstone Kharpran. Peter Jelawai told reporters today that establishing the checkpoint would significantly disrupt public communication in the area. He also expressed concerns that the checkpoint would divert police attention from other rising anti-social activities in the region. Thì cái này là chúng anh có bốn năm là một bao bao nhiêu số hàng thì các bạn cái là một phần chỉ là bao nhiêu luôn một cái check post có cái hệ thống học có cái ideal cho một lần cái đó có ba ý ba cái chúng ta chỉ check post có cái hệ thống có cái cái chính thức có bốn cái cái quan trọng ba tham tâm cái chính hệ cái tham tâm có bốn cái quan trọng ba kalau menjadi nó accident maka tim hệ cái bốn cái truck cái Percaya dengan teknik orang yang cukup high di bawah nilai cukup senang pun cukup boleh buat hantar ke negara sahibik ke negara transit road dengan ibu ke negara buktinya ke pos kopor berarti masuk senang pun cukup sini kita dalam senang buat dalam kepala kita dengan baik nak ini. Hari ikut bungsuan dan sudah keren ke pos kopor hari yang tu kopor kumba nak kalian waktu department yang ada apa ni dan kita check post dan checkpoint bang check di illegal port tersebut bagi dari highway di nakaliang speed yung bagi papo kata. Dahil hadin pagilay kran nakaliang lusong yang urusan charge ng station pagilay ng mga kailangan post ng pagilay kitling kawan jumpa ba di nakatadaw nakaliang mga station kawin ba ito. Di hindi benta bagi pa pagkabalang yang kita check post kemudian lagi di pos aja. Bagi kapag yang ba inum lek di kam bagi kalau pos ay karena juga bermasuk nanti sesuai maka kebahan kalau mbak abadan kan check post nomor kawan station kamar kawan sudah kedua tambahkan air service supaya tidak ada sang check post kamu di polis di bereban air service supaya kita kami di jihad emergency berkontrol kalau order berbaik di border action kita kamu berbun lagi tidak pun dapat apa check post jadi kamu lah ini bakal warak itu kok berbun yang kecil mereka mau option kau tahu aku kulit itu langsung naik ke sebelah ke basis memang susah tanpa baik. Jika kebahan kalau ini balik sudah kita check post, ini berkebel sembilan posu pada bertulis di highway, kemudian hati yom hati senang kita tahu, ini balik kejinjau di kampung masih tu senang senang kita tahu, nanti kali kemudian kalau di sana di Syakute, nanti driver di Syakshore, waktu nanti di Syakute masalah itu tak berapa. Di tadi dikawai kebalangan pak pada check post. Di pak di polis berang teh tinggal importole ko muncul. Habis nong tahu iyo ihan nanta begenda begini nanta per bagin aga service ko loy pa. Nanta semua ko nanta ko balai habudan di jinja. Itu bagi perumahan kos nong tahu kan kes ko per. Kalau di drop cases kalau di betul juga sosok sakit tahu per. Dia di petip polis Sekretar Butang Sampo minta lesis pak minta kalau bangko sistem tasi tertarik dan respon. Kalau ini berenhance susu yang financial assistance KBTP. Ini batal terkumpul bagaimana umba berapa kamu jisni terbuka berkaitan KBTP mana lagi snow. Hari kedua yang pakai belum legram sama ayu betul betul. Muncul umur pertanyaan umba kata KBTP kan rekam snow kita kimna dilacin. Jadi kayak itu lah ini gua government di home department bakal enhance kita financial assistance ke BDP. Kenapa BDP kita terekam nama BDP kita gawe ke bawah pak langsung tahu berat yang kau ngejek sendiri. Dikatakan kita gawe bentar apa ini gua apa di bawah.